leo mai tau atu leo wa mai a susfono sa no le fa o mon tu atu le no le te tai le tu ngai ya maloa fa ftai ya e tapa man fa lo fionga le minister komisi penga palota tu le mai sa no mta opuna la nga su mal fa tau tu la fonto fa ofi fa ftai te le lo fionga le fon fta lai mo le no ai dei se ia tole famtalanga i talinga silintu mai mo le tola u fatai tele ai sui umana na saunoa le tula fono to fa ofi le suinga le ole tato tula fono e fa tu sau mai tato tangata umai anga ba e le stala mo le finga parota i tulanga le mafai ona talsanga mai po la New Zealand po no fo ni sam talsanga mai le stala nei ai fa tino ya la fa teknologi ia on fa pe hoela na ele tu la fono e mafai ai ona fa se mai ale fa mo fa teknologi i tono le system fole ia ona le to e mafai ona fa tia le system tu ai lo ia fa tai tele ai sui na sa no uma fa tai mo lango ile tu la fono faftai mo manatu na faalia fo ia atunga lunga mapolenga ile tu la fono e talafia ngai le tato ia o tato atunga lunga tato polenga e fa vaela tala le tulanga le e talafia ngai langa tu la fono le tau te tana noa ye o se tasio tu la fono e alu ile pou se tasio pou fa vai o tato malos bulenga malos au loto e lua pou fa vai le te vai e tu la fono palota Samoa o le pou mo na o matai lava e fai no mai tono o le mota nei o fifilinga le ata tu na o matai o mai tono le mota o le pou na lua o le pule le tangata palota fili lon taita le ala tau no tu langa le il le stala o le fa mawina o fa mamonga mol tanga ba e ma fa fa tino na ya taule pa tino ila na pule tau te tala noa ele ngata o le tahu o le poule e taunta to pole ma tu ngalu ia i pe a ese swinga fa ia a o le si tu langa tahu e tau te pole ma tu lunga ia i mele o le tatu tiu te fa suia fa pule ona le tau te mai mota ni fa wetu la fono le tau tan no su la fono silio na tahu mo le ia tahu te ngata palota fa ma wina o na fa mo ia malu pui o le la o le mau lunga tiu te le ia tatu tau en tatu pole fa ali o tatu manatu e pui le mamau en fenta to pui le ia tahu te ngata le e palota fa ia na pule tu langa la ia matango fia la ba ia manatu mo fa te pe yama le manatu mulmuli ala ufionga fong fitala ya naf manatu umana fadi leise manatu le nga pa nga inda manatu umala e asi vaenga fo ile te fia famanino ila mai tau ita tu tano pe fo le wanini va tasi le mele o le stala mai fa for fa teknos mal palota mai fa for teknos le o tatu la fono le yendi na o le stala mai fa for fa teknolosi au le stala nalia o le upu le tono tato tu la fono tal sanga o lo tal sanga mai te fia alu tono le stala o lo alu tono lola e umana e tal sanga mai a mai umau fa maunga ye na tu ala ye na se longa e pete New Zealand pete Samoa ai palai mai sa vai le teknolosi e te toe a mau le official watu ia fa maunia o se fuluta mai li fa maunia ma lo wat fa tu ile o tu tono o le lola palota ai le fa pe ai tal sanga mai loa e oso tono lola palota le ese mena o tal sanga tia tal sanga se humana fa mau ma vaenga ia tamai mai li fa mau ma foli ia mana onga ia tu tono le vaenga lus fulu o tu la fono po le mana o miele fa maunia fa au por no o e te ala i mele te fa mai e te ala lai o le se tasinga o tulanga le tu langa fi fa manino
O nā le pe fōlinga mai le talanoanga. I le suinga le suia. O le atia i le tātou lola le tātia temine. Le ai, o le tātou lola le whainga palota le na umatu. O lai o la le lola la. E le se lola e pese i vanga nau whai le tātou tūla fono. O le lola le nei, whaale le anga haina atoa. Ai toe whai lesi mea fō. Pau le mele whai, o le suinga mai o na wale mga whatia le system tuai, i le mana onga le o tamai lima ma fōlinga. Lea lai whai ele le mele e toe talusanga mai. O na pauna o la wala na maro si anga o le komisina. E mwhaina whatu ngata mai pu e le ata ma tamai lima. O le ilalo o tula fono. Se no ne te maria whaatono te sau whaini mena sau lai. A le se whaatono. E le sau voi le tangata. O mela na le mana o miaila le tula fono le tau whaau fiatu. O le amainga o whamamonga le lola tuai. E alu ai tono le system fōu. O le system le transfer me le situ. Ai tu mau whamamonga. E le abesea la wai atau. Le ana tau tala to il taimi mua. I swinga ia le wha teknolosi. Ma le system tuai le system fōu. Le a fia se ai ata tau. As tangata o leia i tonu le taimi nei le lola. E le a fia fo i se ai ata tau e talusanga mai ma whamauina. E se tangata e talusanga mai. E fia whamamalama la ia i tū ia. O le lola tuai la e ola. Tangata umale, nā le paunu mea ngaluenga le tangaluenga. E atu e whamau tū ia le puenga rata ma tamai mai lima. Ai whaanga uma ia le lola le lentatou palota e tau luo ta siva. Se whainga palota e whaanga e leise si e tia ina. Nā o le paula tangata fōu. O le au vangalana e talo sanga mai. E tuu la tau tono o le lola fōu lea. Paula na vaenga fōu o le lola. O le whaapopo o tangata talo sanga fōu. Ai le whaapeo whaatama ia le lola tuai. E whaamanino il tatu taronga. Ia. Lo whionga whonwhitalai. Ia, malia lo whionga ni star, se i tuatula mnoa le. Sui tu mai tae. Ia, tu mai lo whionga, di man man. Whitalai. Ala tolu sifu. Tule atu le ni tae au. Ma le whaalo alo i mumule atu le anga whawhitai ia. I laua whionga i le minsta. Langa ele i manino mai le tu langa lea. I le taimi na whaatala noa ai la tātou mta au pule songa fua. Lea la ua manino. Wa tanga i fo i mea sa tala noa tu ei ia le nei tu wha pēnā fo i nei tu. Pe mea tonu ale wa e au mai. Ai whawhetai le ua manino. O le tata tu wai lava o le na transfer ma i le system fo. Ai na o biometrics la ia po o le ata ma le lima. Ia manisi fo i o mea fia te wina. E toi whai ato, pōlenga nā whawhitai te lea, ma lia fo nei usunga fono whawhitai. Alo, Whawhitai. Whawhitai le fia whasawina. Ia, mo whasawina lau whionga ni star, se tulai mai le, sui malo, Vaimauga no maratas. E whatala whatfo i le, lau whionga whawhitai le te au. Ma loa whawhoi fo ina fo i sao le atunu, o le ua o mai le asa muli ia o lo matango fie. Ai, le ngang whawhitai fo lea. E pe o lea na, o le fisili tonu ana, le na fisili e le minsta o tupe. Ina matanga luenga pe mwhai ona transfer mai le lola tuai le lola fōu. Le antatu whalongolongo umai le tali alau IT. E le mawhai. Pela o le whalongolongo le nā lena i ai. E sa tau ana e saunoa atu o e lo ia po e whamanino. Ana saunoa alau IT e le mawhai. Mela nā lena mato whanoa noa ia. O te lele taimi. Ona o mato manatu o lea o ngā le lola tuai. Lea alfio atu le minsta tupe. Sa sau noa pe ma fainto e au mai umai tono le system fo ai sa tali mtanga luenga ile ai ala ne ta au moli le ngang faftai le ofionga ele selu atu lewa ftoa manino o le po lenga na mato o le singa luenga tele ona lewa le au ngalo la tuai esa ai e malo falo alo le ofionga fong tele Dai, malo. Ya, tu le mai lo whionga. Ya, te tu le mai lo whionga, sui ona ma, motas. Mole pasao ino le la simele fia fa malama foi lo sui lo fiong al minsta e va kai o kele minska inga sa ngo le me pe o kau me vesi ai male me a le la sa ngo me minska o ngal kula fo o malama ko o le me la
Yo winga le skala le. Usala pe transfer mai ia le me kwai le me fo. Ale faya biometrics. Ele yeila ko kongo le skala. E kusala le skala nga ko anga le me pe o le me kongo le ka kuria. Pole ale ia i kwai ai ka wa sa o fai me fo wi. Po elo wakam fai fi. Ia nga yeila o sa o le lo fiong. Ia fa fa. Eu fiong ar fong fetalai. Ia. Savano. Tu me lo fiong ma malama. O leo manino le saunoanga al minsta. Ia maua o tani foi le tele atu ngalunga ia sa faalia. Ai pawala le bea o fisiri to i lo fiong. Se sila nela le fa upunga tu la fon tau fa ofi po tau. Wa de fa upu mai complete re-registration. Ai tabla na sa fa upunga. E transfer mai pe download pe pol alfa. E fa upunga sa fa upuen bela wa sa no ye. Ale me fa upunga. Complete re-registration ka ko fa ya ko alme. Masalo ayo fa upunga le. Le ke le ia fina ngalo langa. E pe siri de mal Faualo. Ja, Daar heeft het maar zou je nou ook veel meer starten? Toen hij mij de zuur, die partij toe pijlen? Ia whaftai mo le manoa, whaftai atu fo i le whiongale min stao le ua whamanino tūlanga ia. Ia pisa tele lava le se manatu nei tū malo o le tamu whainga lea ina ia sau whaonga ale upo le migration. Ia mara me fo e se interface e whaonga i SQL. A lea lau wa etne, ia o lea o ngā uma ia paula leo le mea watu lea ngang whaftai. Manino fo i nei tū malo o a peo le mea lea sa popole ai. Le ke lea kako information kuai lea. Ia la ngor fa upunga sa maua ka ko pre-sitting e le mafainga longa winga e ke le se si ka ko ka penganga e ko e fai e fa momonga fo ia me si di ole au nga uma ia si ka ka var kuai ia ko e fa fo ale ole afo ila fi fo ia mka ko nga ia i loare lo ngai mala nga fa loar fa stai tai ia tu le melo fiong al Ja, paftai lo fiong al fong fetalai. Maria lo fiong al ministare wa ia lo fiong al sui malu ngai fa monga no tasi Tai lo whionga le whanga whitalai. Waka fia ngai kai au. Ke le koe manga o leo o sa ngua kong wala mingi sky pe o nga o kalangoa ko yang ngafi. O lo o le kong farming skanga o ka ikale whai aku. Pe o ngā leanga nge fuai la ka channel. Wa o leanga o whai aku ngafi. O lo o ala la file mu wala mingi ska. E angal kula fongo. Lo o whionga al mingi ska. Alo yo whaiva. Ma lo whaafikai wa mangingo. Le mea nganga bebesi e le fongo ngi vai aso akua. O le mangingo. O lea lawa koe a nga ia kunga i te sili ia la iki. Ia lewa mangingo a kili. Ma lo a whaafikai. Ia whaafikai alo yo whaiva. Ia. Ko me singa male au whainga alwenga. O kou manga. Mafitai, ia. Malia lo fiong al ministar. Sei tu le mai lo fiong al ministar se fu malo. Ona leo ta ua le lau tua to mista o tiu chale matou o le fau tua ma va ai tu la fono la no le e lungo ka peneta ia telo mea ma fua na tua o le ao le la pisi le la unga tu lo le morta ai le tala no sa o tu la e lua me na sui tu la o le fai tau manino i le tu la anai tono tu la fono me na la en la matu tu la ia tu ona ua lau tele le ia fasau ino le taimi ole. Tato mota. Ia. O e le. Lawa whionga whaamulmulea. Ia, se tu rai mai Ka fia malama ai whaamaumaunga. Pe yengi la pisinga ka whai akua. Ka ke lei wanga ngā langi la o ngangi sisui. Au ke fia malama langa lai whaafonga le kumalo. Pongi la pisi o la kowhinga ngalo leo ke wha upua kua. Whaamulmole le ke kawi maloka manga. Ia. E le isau no le sui la pisi. A leo te tala no atu, ma fua ni tula i atu. Ona ua lau tele lana whauinga ina, e fōlinga mai. Ia o lau whauinga ina lea. Ia. Ai a tauna whai taulan tula fono. O lai tula fono le mele, a le pe te ile. Le ministar, o le sui a pekule. Whaamaru o tfo i lo fiong al ministar, ia ono le peo le upula pisi le peo te e mai ele, sui mamaru. Ia, ui ele manatu la
a vese fa to mina fa Ese tu fa a mo vese mole le me o le lapis la nga le yo mai fa le 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 me lapis ngai le fa wa mo vese na le ulanga le ia o ye mana Lia le sui le lapisi, ai sui le upu, mea le aunga. ia Mea le aunga i tu la fon. ia o ye mana tu le Lau whionga le whongwhitalai. fa maru lo tu sui tu lai mai e se me o e fina ngalo ia ngai le Lewe, tā ua tere la, tā utonua le le na langa la ngāli. Lau tau mwhai atu. il minsta Ai peo le nganga le whaafitai o le ua Oi. saunoa le whionga le minsta. O le whaingo fie i o tū la whona. A le mele nge fuele i tūne. O le tali e mai o minsta e le aga ina tū la whona. Ai whaafitai le ua whionga. ia ma le le su maru to langa langa fo e fionga minsta le o man sa no manino le nganga o lato tali ia no 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 ia fa mama matili ia te tu la mai Avatele, Lau lau whionga. whionga le whongwhitalai. Avatele, nāna na mātou tūtū lai atu. Whaamana malama lau le manino. Ma whaanga tonu na le mana i al tae o le ofia fusu sesi. ia taru ai o leo tato tonu tato tai malo lo taia Lau o ele mana Pa ua le mele saunoa le minsta o le whaalafi. ngal wenga al fono Ai pa ua wa le minsta e le mele o le whaalafi lau whionga le whongwhitalai. se wai o to lo mai la u fionga suil tala lo foi to fon talai fatati ese ngal wenga al fono wa o molan malo longa taia ta ton foi wa mos fasin nga malosi e fa o volta to ngal wenga e fatati ese tato ngal wenga mo malo longa lo sa no tal foi tau ne fionga al minsta o le komisi o finga palota nta op salanga si mamalu tu la fonto fa ofi tu te unga tu la fono finga palota du olu fa me le tapa ma fa lo finga minsta fa o sa no fa mo mole e ma wa se abang wa fa kulo ku le fionga mingska ia malia lo finga minsta se tu la mesu nga mo metas ka kalo ku la ma malo nga fa lo le fionga pe on ka kalo ku nga leila amun mole ave ese ia la pisi lenga la fo mai langa lenga so kai me ngai lo kuma lo o mea sa e kau kalai ele ongi la pisi finga ngalo o ko au le ko se kasi o pule o i se la fai pa mole ke mga ave ese la pisi lenga refer mai fa ma nga fa lo umana ave fa tonu ngai felo tu se le wa ves ese me at mangal atu ngalo elo finga su malu me se foi fa fon mai le tu malo ia lewa tu ese le upulea tu le melo fiona minsta fa wala sa no Paftai lau whionga le whongwhitalai. Ile sili le whape le talia le ofisa e le mawhaina whaonga mai a mai a whamaumonga lai tutonu o le system tuai le system fo. A saola whamaumonga le asole. O le tala le ofisa na whai mai. E mawhaina au mai le data whamaumonga i ngoa ma whamaumonga whape na e lai mawhaina tu tono system. Ai le mawhaina au mai ia le tamai mai lima. Ma le ata o fōlinga. E incomplete la le registration a le o mai mena ele o paipo mena e lua i tono le system fō. O le saonga na o le ilau mai tau le tala le ofisa. Ia e pe ua fata ia ja mato au whangaruanga mai tonu peisa tau al mela e o mai. Ia pe la na ua tau nene fufoi le lato tali. O le tūlanga na. Ona la o le mawhai ona mapopo ma mea elua. Mana o mia ia le mai lima ma le ata. Ma fuanga na le whai e le tūlafono. So ele le fesili po lan me whaonga le upu complete re-registration. Ia, o le mele mana o mia o le toa mai lima mamata. Ai le aluatu ala ngā luenga, ai te ua tau atu le komisina i se tangata e fesili ia. Mana o mia lana marasi anga whaal tūlafu. E mawhai e le komisina fesili ia lana tangata lea. Le amai o whamaumonga ia mea le o sao. E koe fesili ia. O le marasi anga huele ia whaalau tele le tūlafono e te avea i le marasi anga whaile ngā luenga le. I lo le whaala i titi.
a tau atu le mea na mia na fai se fai ai le o iso pa fa le telefon e pe o le tulanga na e fa ngai le upunga complete registration ia le ngata o le complete i le fai poi po o le tata mai le system tuai ma le ata ma le tamai mai lima le system fo ia le ia le malo si anga sininga isi tulanga na fianga le sa ia popo le ngai le in online registration o mana ia vo ia silima ma atunga lunga nga salanga mai o le tasi o metaua na langa mai o le fisilingia le hoi le o le ai tau o tangata hoi le ia information ia was on tu solo le tau fa palangi o le privacy e le ai se tatu tu la fono a privacy o ia le taimi nei a o lo mo tai le tatu o mtanga luenga mai si voi mtanga luenga lolo al malo o au fa mo ia mai na nga le officer fa nga paro tare fa nga ai a la tu la se nga o e te la tu mana o fa mo te vai a la tu se nga tai ele ia o il tulanga foi o le ia fa mo ia il tangata palot ele o officer atoa e mafaina o i tonu o le system le fa mo ma va ai fa mo le tonu na o le va nga tanga luenga le faia fa mo ma le pulenga e mafai o na tanga ai le i fa mo o tangata palota le tonu o le lola palota e so i fole le si taua na mai o le puipuinga i le tulanga le o fa mai o le pe o nei le hack le system o lo multa i foi la tato mtanga luenga i tulanga fa nei on po i le puipuinga ia fa malu ro tu o mta le lo se me kau computer ai la fa mai il me ta o firewall io mo puipuinga i awala ia wen fa no so fa ia e foi le pe no ta one e le me ta o access control list ia male ma secure socket layer puipuinga o mai le fa nga la to puipuia to ma te atu ni so fa inga fa technology ile famtalanga o tangata palota o tono o le lola ia o lesi atunga lunga na safa ali mai ai mai se ala le online ia verify ia fa ma ni ya tanga lunga ai mai se ala online ia fa ma ni o fa ma monga ia mai tangata le e fa ma ia fo ia morning fa ma ia pe ona tatia tu tono tu la fo e ma faina mai lau tau sanga e te toe sau e ho e fai le tamai mai lima ma pu e lo wat a o la fo ye le va nga lu se fu lu e tau o tu la fo no le tau na fa ma ni o mai stulanga o me umalana e fa ma ni e tu te official tu la fo no fa ma ni e tu langa na ai le tu wina lo so fa ilunga le o le palota Malae lo fionga le minstase, to tula no le suyo de pate tu pai no. Tula me lo fionga suma. Ia faftai. Le vanoa. Faftai o le ua menino le saunoa ngale. So minsta. Le tulanga le foi le verification ai mai se ale security. Le ua ta ua le ua ia firewall ma tulanga ia. A pe o le tulanga ntam fai atuai le tulanga le verification. O se mea foi le fa maonia. Ai mai se ale nei tal tarpo. Lo si le fia umar ni mota mere ta ole AI artificial intelligence ole usala ole mele o mo fainga pe e fa ngale technology e mo fainga personification ka o mo fainga sa o mai ka upu nga kere faia base animation fo ile bio ngai menga ka usi ma fo fa fenga verify le reality le ka ko fingerprints ma meia ia ma se mea foi le e fai mai asis ia wale o kupu ar ke mingei wa fia mau asis seaka ia ka ngo fili ia pe ngai kulanga ia foi le nga se mea foi le ka kia per ku alaloi il ko a foi nga luenga me se laiti ia kulanga io because it's all part of the security or the safety ia wala ngore ka confo nga le ka penga ka ko ile ka ko system fo ia o alu foi la ko iluma le mala malama o e fo e mafaiang fai po kalam fa apia
ia ngi ke ufa se ngai ia ka ko system I se kai o iluma a pe o se me fule le fa ka ki au pe ia e nga ia ka pe nga ka ko fa nga luenga mo nga iluma mo nga Faualo tai Lo, maftai. Ia, se tula melo whionga le, tai le tuangai. Ele o se meleanga le avatu pe o whautuanga. Ele anga le tātou tau whai tau umai. He mea whapene o lai tupu whafo. Ale pō le solua na sawe fōi whaasala launga. Ele niu solalangi. Ele mele e a fōi. Ele ata len whaasala laumai. Il TV1, o le ata Trump, la e whaawo e tangatauki. Na whaangala I ai le technology o le AI, artificial intelligence. Ala la sao, e fake umala mea. A whai o le mwhai Amerika, e tu tonu Amerika, la e whai e Rusia, tala noa ngā, e la sana nafi, a tangata siamani, a tata I siamani. Mal nei to whatau I le fsoswani ave o ia Ukraine. Ai ngofo Rusia mpasalo maltalanoa. A talanoa le whai whaalilo lilo. Le vo e whasalo mai le ngauinga telea. O le Central Bank of America. Ma le Bank of England. Bank tele ia lalangi. E a fo e whaingata no ia le technology. Nanga oi. E whako apu e mai o Sri Lanka, le kaka I Sri Lanka. E le Sfoi Bank I Sri Lanka. E raran whai atu meia. E langa o kako e fau ngai meia. A le fo e tau mai. E over sfulu afe ia hackers ia tono Samoa. Le ala ke ngā uia uma information. Mai ke fongia lea, mai ke fongia lea, ma ole tulanga lana. E ala na mato vatuai le ia Fautuanga. E leanga le lalangi le utatu iai. Ua malosi ke le technology. And who are we? Ka koe li kai meranga. E alo whionga whakawhitalai o se tualalo. Lo, tai. Ia, te tura mesu e whala taimtamta. Whionga whakawhitalai. Nea ua Sao noara whionga in minsta I le tūlanga le security le sa watuai se tualalo nei fo I tū malo. Ai peo le popo lenga le iai wa o stai mua nei wa develop ai pe wa fausia e tātou tangata whai ngā luenga mta ngā luenga le system le nei. O le po lenga le nei tū malo. A under pressure le komisina ma le ofisa o whai ngā pālota in minsta. Po le Palemene. Pol whainga malo e tūlai mai rea taimi. E whaise whainga whaasori tūla whono le system. E whainga o fie o na whai awa le o tātou tangata whainga aluenga le na developinga le system ma mwhaino o lato manuwa ina le system. E leo whai atu se whamatalanga o le whainga malo e tūlai mai ne taimi. Ai po ai lava whainga malo e tūlai mai rea taimi. E o le atu ngalunga le o le e tau pole ele nei tu malo. O na o lewa fausia e o tātou tangata I tono le official system. Instead o le ave is a third party e lau te developinga le system le na ia mautinoa. Le security o tātou whainga pālota pe o le anganga le marwhaalala. Malo, maftai. Whionga whakawhitalai o le I whasaoina o taimi. E turai mai, sui Vaimauga. O le utala no le system sa watu I fuise manatu le nei tu malo. O no le polenga fuelina le whapea o se system whatau mai whafo. Salo amlo mau I whamaunga na umana e. Nei te ua o atu tātou a lai pole atu nuu le mai le system. Ia e le ua whaanongolongo ma le tutoa I le saunanga lau whionga. Mori le ngang whaftai. O le po kalame ama atino ai na whainga luenga mori le ngang whaftaia nei sui ona e o tātou atangata I o whaonga o le polenga lena I lo sui whapea o se tūlanga mai whafo o le tele lau le tupe alu ai pena o whai atu I le ngata
O le ale mea I lunga system o le o il tato malosi ia telefoni le vaenga uno por kalame por system. E to tongi foi. Ia al tulanga la o ia le fatoa mau. I faftai atu I la o fionga le komsina ona o le anga vaa foi o lau au whainga luenga. Te le watu ia e o tato watangata. O le ufati no ina le tato por kalame. O le polenga na le sui. Ona o le tele o se tupe malo polenga. Le costo o le system per fa peo se me fa tau mai fa foi ia le maua e muli le ngang faftai na yo tatou watanga tolo tu ia fa tu tuanga ma yo tatou pe tau roa ia tatou tangata pe fa pena ai sa ulor palangi pe se system palangi pe fa pena ai muli le ngang faftai lo fionga pongtalai fa no ia tu le o nei lo fa pena to sa uninga se o matou fai fe au e va tu fa mai senga foi si fionga ia tu pou e salapo si o tato nu lauli e o le lupe fa lele le nei tu malo o nei on to sauninga e fa mesi atua si o tato nu lauli e mesi si o tato nu vai lele ono vala au pa ia le tua il lupe fa lele le tato nu io le nganga nga fa ftai tele lava i la ustunga le fronga le funtala i lo fa mai le nei usna fo ai fa ftai le mara mara lo watanga te fa system ia e le se fa si danga se maliu o se fa noi o le fesilia nga I le fionga le minister le tula kono tau fa ofi fa ftai mo le no o lo foi le ta ofi ma la fa longo le tato seminar o le pre-sitting na fai o le sa o fa longo fa pe mai le mau le tato officer o le ala vai tu fatasia e le IT o tato officer le system a le foi la sa fa longo wang nafi tasio o minister sa no va per o se system na va ku lo mal committee o tau fonga po tenda sport wa ola le manino nei po ai le a ofele a mai system le fa nga tato o se system la mole create pe nga o sia pe tu fa sia le tato office ia po se system mole a mai fafo wa ave o le tenda sport po committee o tau fonga le la e tala noina nei e peila le mafuanga le o sida ifo ona sa no nga suida me vai atu nei ia o le fo I le tau ngata le system le wa fa nga ina tato po la fa nga ina au I fo ila le e a fo e fisiling ai le malu pui o le system pe afa pe se system o le mai fafo a la control mai la tu po e company le fa il system nei o le mele tapa ai se saunanga fa manino la o fio I le system le o ta o ma fa lo ia se tu le mai sio safata fa le minister fa sa ino lo time After tele la ofionga ile fuftalai. After tele la ofionga minister. Manino ama malamalama le forsanga ma le fa malamalama ina le tato tula fono me o fia malamalama ia. Telo tato Palemene. Le o tula e tual me le security. Pe ho na uta o foi le o le system le I fa ta ia mo. Pe o le ala le ala ia na tau pole. Ia ne ia alu ia o na fa le tonu le. Ia o time o tato whainga pālota. A o lisi me whaasawina la o fionga ile minister. Le anu ta ua ile tato o whaamauninga o le lestala wa leua mautino matulafono o lestala o le citizen Samoa. E manino leia. E la le anu whaalia I time o sola. Ia malamalama lei fo ia tato mota. Tūlanga ia o le wa leu tato loa ia ngā wha matua. Leana ia male ia nga vaa male whanau ia nga vaa foi whanau o whanau leana e tūrai mai o mātua wanga I New Zealand ia ona whanau male I New Zealand po Australia po Amerika whea lava whanau ma mai whanau nei soifua uma I Amerika toi whanau ala tō whanau e soifua uma ele I o uma mai I nei Samoa le tato il tato tulafono le o le first generation ma le second generation ua nga vaa I le citizen o le silila o mai la nei e whaia wa leu te wa tulafono e te le stala I le tumalo il mena e nofo ai ao nai o tato alo ia ma ele I o mai Samoa ele I nofo I le ele I nofo I ne
O te le lola pe le stala pe ta o mela no foi America. Po Lucia po fiala. Wa e tau mela le no u foi to e fite na i male tu la fon. Ala foi le na la no tala i tu ala utala. Au fianga fong ftarai. Ia. Sa lo mau mai le stale. Lo te mau le finngalo. Sa no me lo finga mista. Tai lo fianga lo te mau lo finngalo le o tu ye. Na wo fsil fa lo fsil e tas ya te o to ye. Se tali mo le fesili le tulanga le tau security. Ta o tulanga le sa no ye le fianga ya la wofo. O le vaenga le nga design o halon fa na o tatu tu wai o mai university i le tulanga le tau IT. O la tau inga whainga luenga i tono le mtanga luenga mai tau ia vai inga o le system le na a whaonga mai le lua whe mai lim. Pa solo mai a o le company le o mai whafo le lau te ngā lue design o le NEC. O la tau la le o mai ngā lue whaatasi ma le tatu mtanga luenga. Whai umatulanga le tau te tanoi o le security o le metulanga tau security o le mawalunga ia le vai ele o whaatamala le tatu le officer i le tūlanga le security. O le tūlanga le polenga whapea o le AI. Le AI e mai iau whamaumau. Ai te sau i le mele i tangata le au whai ngā ruenga i le mtanga nua. Mele ofo i le wanga i talusanga mai. E te sau ai neise i ai mata i le tangata le whai le stala le po e ina o lima maufolinga. Ia oe le ona le pepa le na sau online. Ia e tu maua tu ngalunga tūlanga le o le oso whai mai o le hack. Langa o le mea le whai tangata a o loo ngā lulu i arta tō tanga luenga i le mamao e o i tūlanga fo o e lai i teimine e pui i tūlanga whapea pe o se whamamanga tūna lea tai le afo i le atunga lunga po lenga whapea a le stala online o le amatoa i tō a te lea le lola i a sa mai whamaumau sa lau wafe peaceful tangata na tau mai i sa lau wafe fo i tātou le i tono Samoa i tono al tātou tulafono o le manino ia tasi leo tulafono le leva ia nga saunoa le tai o le tuanga tele o whawhita o le asoi o te atu lana e mauru tulafono i se tasi vaenga e sui i lona whaatinong o le pea pulanga le tatu pitanga wha Samoa tatu la fono sa isa ele te parota le mete no foi ai fa pe o lutina sa mai ali pata o luta mai sa mai sa fata e ma faina e alu ele stala i tua ona o lai elo pitanga fa le ainga a le tasi le suinga le leite lo tatu tu la fono le o to so mai al tanga parot na o le mea te no foi e te le stala tu sa la kasi le tanga le ave ila manoa failan feeling o le matai ona a esen me matai mal me no foi e la nan feeling ai wai ai ole anan faile melna anan fo tatu finga fa vai le na ol matai fa na lu le palot na ma fo a o ela tanga palot tu sa pe elo pitanga ya le pata po sa va a ele ngo matai e te palot tal mele te no foi ele pe me sa ya sola e hold se yo le venga tatu ai nga pe tatu te alu palot e tatu wo me tu ai palot ai tu o tu la fono la yeni tu sa umai tātou le Samoa, ma tātou o lala i whafo. Ai, talusanga mai te fia pārot. Mua, lusu tasi au tausanga. Lona lua, o oe o le sitisen Samoa. Vanga sfulfana, so e folo le vanga suli, ma lai fai mai. E ao ona e le sitala. E se i tū mālo e tasi, pārota e tasi. I to tonu Samoa, so e folo le si vanga lai laloifu. E le sitala oe i le mea o loo e no foai. A so ela le meo e no foi. A fa pe le ten mo foni ton Samoa ono masina o e mau mele le stala o ina. A fa pe te o mau Samoa le ten no foi faf. E so ela le mea sa e no foi. I le taimi muli la na fai ele fai taunga fai o tātou tangata i tono Samoa. A fa pe la na e alu esi atu ma Samoa e le fai ele fai taunga fai na. E le ma fai na ele stala. Tu sa pe sitsen lufu tasi o tausanga. Tu sa le mea na mo tātou le tono Samoa. Tu sa hoi ma vanga le i whaf. E le eila, e o foi la le tūlanga le sa, e foi siri a inga ma le te siri la. Pāpea. Pāwhela la vanga le a second, third generation, sau whailing le ingoa matai. Ia, sau ni whailo ingoa matai, ruinga la alu e pārota, le ai, e whailo ingoa makai. E le kia, e le e alu ingoa matai. O le, pauan me whailo ingoa matai, e iei lau filfilinga.
pe te pālota le mete no foi pe te pālota le mele te mtai ele mfaila sa o sa pālota lo mtai e te no foi tono Samoa ele stalaina oi ma ole o tato tu la fono na le fa o toni o le fa ta u tu la fono o le mete no foi e te qualify e pālota se ki sing Samoa lu for kasi ka usanga ma le mesa ngo foi ko Samoa i vai ke mira le si ke o tala tu Lau fionga le. Talai. Maria lau fionga misa se i totu mo la no le. Tai la vai lau fionga font fono la no le au tai le fionga minsta. Wa famanino le vanga le sa atata no le stala ina o le tangat palot. Amata mai vanga sultolu se yo o vanga lu sutas. On mela na le sa poleften inga le o sa no sa o le fionga minsta. Le mele o avel fa mo fa tawa o le men foi. Men foi. Ele to yese man na to tau fil mele faalu. Ai o le mele va to fautonga o online. Mo le termine. Se to tilo la auto vanga o le mele na maile ina o pasia tu la fon la fi se la uno lua. O savings provisions le na sa wa ya mal terminal in fin palo ka tangata. O le tala a fai tau ye fa mo monga. O fina ngalo ta masa ye intato. O tele na ta tangata ye wa. Bo ni sila ma Australia le vai taimilia. Ai tau na palo ta mai. Le lana avile avanoa. Tu ye il melia le sa wa ya o mai le so. Al mela le te le fi lo le sa no sa o le mele lo fi ngol me no foi. La ngal fa mo na ma le verification. Awa o to tele lo wifa. O le ko in fale ni. Le to no foi ni. O mela na le ta o ai to o la fa tonga lo fi. Faalu me ele to fisu tafia kan ka ye Samoa ma tanga taia ma sania le to foi mai ma ngalo fa vai temi wale to langa le na ma tele online a to tele la Samoa i ni ia mena to tanga ele o fiunga tanga lu ngala ngal verification na na meno foi ele lo ta to po feli tu malo ye mai mau panga pega ko fiki e ka sele ku malo ia o ta total no fo le tele fa fitau le tu la fon ia nga fio mai le fionga tama tai Palemene ia mama na tonu e tu la fono le vanga lu e al fo tonga lo fionga e mista aftai Mon fa sawina lo fionga mista se tu le mai su sa fata no Le fionga le fo vetale e mo le tu le nga fa tele le fionga mista el tonu ale no la ngai o le mele o sitsen ale la ufa manino mai ele nga va o ma sitsen sa mo el tato le stana le ma fenga balot e o tau tele se o fenomia e tulafo. Ona tula iso o mai o le fionga minista o fato. Anga mani minista o sui fumaloloi. Tau se e lau tulafo, o lau tulafo. Tua se lau apa se, faftai. Ia, tule mai lau Fionga le. oi, se tule mai lau fionga minsta o sui fumaloloi. Le ilo e le sui le pe e se me lo to le angai ia ta. Ai e se lo fia e yo na mana. Ai na lo tula ia tu. Kau fa sao na mafofo mo se ia ma me ala au mai le sao ale la to al tula fono na i uma mena o le va fo in fai pule sui ai le ma la mal tula fono ia ai fa malulut ai se mel ka va te ita ia cha fa ma mai le so ia mo se fo le tu va stai Alo? Ia, mo le e tu mai falata numero 4 Wam tu. Aftai lo fionga le fontalai mo le no. E mo le tu aftai tele lo fionga le mista e o tu la fono. Ale nganga wo tu la tu ai. Na le la le stala ia tanga te palota. E me se le tu malo ne o to tele tanga ta o lo fai mai tono. E me se I puipa. Fonua ia ia fa pena fo I tu mo uta. Nua ia malo le o fam tu mai mo. Le fionga nei. I le soafa matai la. O to kele ka le o mangele ngofo yo. E mana o fia le stala. Pe ke makai sa wai manga a le stala I mele te no foi I ko mo uka po puipa. E mana o mia le stala pe no matai. E pe le nganga la fionga le. Insta falo lo faftai. Ia. Faftai lo fionga le fongstala ia faftai foi le fionga ngom tu mo le fasili. Ia o le tatu la fono le nei lau fionga. Na o le matai la vai ena filfilinga pe palota le me e no foi. Po le mea o lai matai ai e ilana filfilinga. Au te longa o le whainga o le whai. Unga nala le whainga o fie foi mo le tangata le matai salu se longa o lai fia alu le palota.
ia wa alu la pa lo tali si me o le miliona le tu fa i le mere no foi ia lunga winga le ku ka ka fa so al ka ma ai nga fa ia alu o le mere te pa lo tali foi lo tu pe un milion a o le ia tawal matai pa fa lan fa unga alu pa lo tali mele mta ye lo fionga a sai foi le atu nga lunga na fa ali mai il turanga foi le inu tua e tau le aini ni computer ia sa o le atunga lunga a o le whaonganga o le awala e wha technology e le ngata o le computer a mi whai fo in whaongala o telefoni whawea i le ngai o inga le whaanga i o le ofisa pe ai mana o te le stala mai i lunga o awala wha technology e whai lang whaongala le telefoni whawea ai o le tāua ia i fuafuanga tanga duanga e mo ia le tala le avanoa i awala wha technology a lai wha tāua tanga duanga le mele i o atu e vai tangata ma le stala ia tangata po le o mai fo o tangata i tono o le ofisa to e whamania le pu e o lato lima ma o lato wat a o le laualunga na man wha tāua le ave le tanga duanga o le tala to le wha technology ai le tau fia ia ngai o inga ngā duanga i o e ta amilo e wha le stala ia malu le tunu e foi le atu na lunga le sa faali e le fatamilo atu tanga luanga e le tanga uma le ala fanga lai ma le fio anga le tonu le taimi e le fanga sa le lava ma o lo fatatia foi le tanga luanga fuafuanga e tali le tulanga le taimi asiasi i no mala la fanga i le tulanga le sa afsinia foi melon dual citizenship ia Malama sili ia atu la fono pe on ta oto il taimi nei tu sa pe lo sit senia ta tangata va pe sit sen Samoa ia mfa sit sen Samoa va pe lu furtasi ia ma no foi tono Samoa ia mfa ana sa ta sanga pa lo tai Samoa u ia lai foi lana le sena sit seni si mea le silianga e pe ai ni Fiona Miss from the life amol mol ia mania ro fiona Mesa se to tua mo. Ia whaftai, o le ua sau no manino le minsta tūlanga lea. Tangata le lua sit seni o New Zealand to e Samoa, a i nei lai Samoa. Te ilo le whaingofie, le stala e palota i Samoa. A e peo si whafsiri fui lele o whaonga ai, whaupunga. O le fair treatment fui lele. O le siksengi Samoa, ala ingo fui whafo. Langa le e ka ko penalty si e apalai. Ile kangaka ele skala le skala paloka le lo penalty markanga ka ua le skala ai le paloka foi ai foi longa fasalanga ape o si mere por ar kulanga foi le penga kangaka e dio citizens foi le ai e lua ala ngo foi Samoa o le fa marusia ai fa fer kangaka e sikseng Samoa ala ngo foi fafo o ngola foi sikseng i fafo e apo mai ko kongo ka kula fo e ka kau fo ngale skala Pio si mere foi le kau de mangingo e lu sui maranga faloar. Tu lo mero fo le ole tato tu la fono le tu inatu ava pe o esi tsen Samoa lu furtasi o tau sanga tanga va a te tal sanga e palo tai la lo tato tu la fono pete no foi Samoa pete no foi fafu e te tal sanga mai a fia foi la turanga na ile fasalanga foi pe ale stala ia o tulanga fa ngofie na fatino o tulanga tatale no foi ia tatale no foi fafu ia se longa sa ngi ia o le pe o tu o mele ia tusa ia le tweeting o tangata yang pa ele fa pe e lo alfanga pe la ite New Zealand ai prosecute ngata le tono Samoa Fe se pe o tulanga le o fa manino mai e me fainga prosecute ka le ngi Samoa a kulkuli lo ingala o ka le siksenge le fafu o le sa pa loka I po le skala e fa ferang apalai ka ko fasalanga ia pe leo se me fuli le ka penga ia ni pe a sa ro ngei ia o fa stop ora yo ko ngi lang sala ai ko New Zealand pe se me fuli langa o ala nga ku pe ka ko malo ia pe e ma fainga enforce ya ka ko ia siksengi sa mo ko sa mo a siksengi sa mo lai fa ia pe o kulanga le ka po e po le kulanga le nga linga fe akule ia fairly treating o siksengi Samoa ma le nga fa aloar Kaufiong. mo fa sawi no lo fo mista se tu le mai fa la ta tor E pe o mele na watela tu lalo e laufiunga le mista.
Ona atatu tilo I vaenga tu la fono Principal Act. E me onu ti le el tato fa mo moi. Pela le mele sa no ai le sui. Langa le manino ale po fa malo sia. Il kamposi. Lono winga. Sa tau no to sui mal tu la fono fa malo sia le stal au ila to ono no foi Samoa. Le la e pe a foi fo mo se sui nga mo vaenga ai. E on tarfe ngai le tato Principal Act. Fa solo tu la fono e mo la to fa fatino. Wa tato mo mo tsa il Principal Act. E tele me on tau fiele. E me set online. Tatia mo le fa o fa solo. Ya nanga tanta pena mai sui ngal Principal Act mo tau facilio sui mo fa lava. Ya tu me lo fa minsta. Lau whionga le sui ngalo ye tu sa tweeting o tatsitino sitseni uma sa mo tauna palai. Paule se ngana o le tata no fone faina moli al tata lai fa se longa sa ni fa faina faina moli. Ai tu sa ai le palai o le metas. O le tulanga na le va toile le suinga. Tulanga I te o enia fa ia o le tatum tanga luenga ia tapena ho ia a polani ia fa po an me tupu ia a te alo mena ia tu tapena le fa o tatum luenga le stalaino tangata Eu vi agora vão feita lá. Se me fia mama lá ti dia fa bol mole. Tu lai mai sui te tai le tu. Ia ona o lea o tau fai foi si no mil fa o longo atu. I si vai nga ia o ia sa no nga le fio ngal minsta tu sa ma fasilia. So man e la to fa marchi e tu la fon e foi la to e le foi on fa marchi e tu la fon no lo ia tu mau ia tau na fa mana to tu la o fio ngal minsta e le fa tanga ina tu la fon fa mai on discriminate ia da tu la fon en tau na o fa penat wa me ia ia ave foi ia te le foi fa mishinonga pa mai ai tato foi nga palo to le sai tu le foi sa tam foi tu I si sui on ma tu ia tau fo ia foi o ati tu nga foi ia tau fo ia te lo mo fa mishinonga tu la mai mun bodi ia mal falo alo lo fio Ia tu lai mai lo fio ngal minsta. Aftai lau whionga mo le fautuanga ia o e tuanga hoi le tati tu la fono e ne ia mo e muli ane prosecute ia la e tu sal treatment o le e o ia tu la fono e wina tuaina fatino le si tata la no foi fafu ai taua le fautuanga a na tasile sim ta pole o le anga va asit seni pete e wa afia ia isi tu langa I benefit mo I Samoa pe papel se tenia parta mai fafu ate o mai o le nupifa le o tato atu la fono ia na mo o le tulanga tau tu la fono palota e le afia ia nga va o sitseni I le nupifa ia le Samoa maltali o le tu la fono nupifa ia le pension so Samoa pe sa no foi fafu pe Samoa e nga va o tangata sa I fafu e nga va pe sa no foi Samoa se vai te le tonu masina pe siliat I ono na nga va le ile tulanga ole sin mun muli ole tulanga mun muli la ofionga tele ole polenga ole malu sui ile tulanga le taimi pe lava le taimi fatino le nei ngalwenga ia sa tato vai fo ile fionga komsina ilo na toa ile taimi na fai lana folsanga la ofionga ilo taltonunga e mafai tono le taimi le fatu mai on fatino nga luang le fai atu lo fam talanga le o se mo onga fo ile talosia ia taunu fa vaelo manatu ile tulanga ile o le yesu yon mota sa ye le palota le luafe maleono o le suinga le puina o tamai mai lima ma folinga sa fatino le luafe male lima e tolu masina na fatino ele tanga luanga tulanga le ole le fat pu e mawata ma tamai mai lima malole la tunu taimine o laito tele ale au fainga luanga tanga luanga sa ia le fatinonga le o la ia ile taimine tolu malama sina na sa fainga luanga na au luanga le se fulu galu masina le tatia mai e fai o lo to ana ile tulanga e mafai ona fatino atu ngalunga fo I papeo le panaule tatou sa mole fai maulunga fo o lato failong no mai foi NEC lato fai lato fonta la vo e fatu tuanga le NEC o tangata ia no o tatou le ia le fai al tatou o lo ia le to mai ma
male langa va fatino ile pamtaranga ni lau fionga fong talai pia moli le fatai lau fionga komsina man malo au fanga no mo ngaluenga uma ile ngata mo tu la fono le au singa luenga uma o fatino na o to fa fonga e tunga lunga polenga o me o atunga lu ele malo so yo mota ia ya nga uma manatu ti ma e po volta to fa mo ia la lunga le fatino ino le o tato fa mo le i to tonu o sfur valu masina le to te fautua mai e mfa into fa le ngaluenga le fa malo to le malo le o mota fa malo to le malo sa mo lo fa fonga mai fa wale o le nga fa talai fa mo le pe mo sa no ia o le o fa mai sa nga le o mista o le vo to fa fonga o ave fa tuanga le kom sina o le mena le tula e tuai ia ti tula mai le o fa longa tua fa i u sa nga le mista e ele mata upula sa o langala po fer so ta ingol tatu system le mal tatu national ID le da o fa longa tu dele tatu tu pe walu le national ID se fu to sang mo tu po development ale la tilo pe nga il fa palo ta wale o le aunga na o tatu national ID e fa nga il fa palo tasi ale ID me uma la ufio lo na lua le lava te fomba o ma fa expectation o tu la fono nei ile le stala mai le fa le fa pe compulsory registration tanga lo ngawinga a fa la te no foi fa o fa te no foi lusu tasi o tau sama oil si chen Samoa wa nga ba ke palot ole expectation la atato tu la fono le e ai uma tanga tale lusu tasi tau sanga lai wa anga va ai palot e ai uma elesta no fia mal mal tulanga na wa le ele me fa pe comporsi ale wi fola lesta e ele fa sala o fia man nino tulanga na langa it's an unrealistic expectation o tu la fono fa mal mole la ufio yo fionga ko talai mole pa sa ino la istula mai sudeta ia ole tulanga le sa u la nga foi le tu malo le stala mai e tangata e me sela tu mai fafu ona le voi sa no se ta sui ile tu malo tonu le stala na yai no le pe e maua e si sto fitu na ingo o tua oi ale voi ta otoli poti foi le committee fa Palemene na ila tu ta sanga mo le vai lua ina tu malo le fionga fon fitalai ma le sui fong fita lai alo no winga la o tangata i tu malo i la fia le stal o le loa po fia tonu la le tu malo o le i a fotuanga i a po le mela o te ena le tadia ina na fotuanga e le vai loa ina i tu malo i wa tau na vai loa na lo le tangata le tu malo le stal ia le lo so sonia tu sui te tai ile ta o fotulanga i o fotuanga al committee ile o te metal noi o umana fola mal cabinet mel ia le lava tuturo ia me tau fai fa of yofi mai o ko kiki fai fai un al fontalai ia al vai ko ia o to se tu mai su fa la tai o ko suilia sa no lon mi scafa o marca kula tai lo fio ona le wa fai wi usa no ma tango fia le fio ngal minsta ia ele tadi le mana tu fo nei tu malo sa tu inat ini te o tupul mele sa tarno to ile lumana ia le mo fa mo mongan mot afai au yese confidence in minsta ede tup ia ai mo fa mo mongan mot malangang fa lot ia tu mai lo fionga de minsta ele o to fa tanga ina se sui sa no lo fionga fa o malo tau na pa tai lo fionga ia o le tulanga le compulsory malfasalanga ie au mau nei mai mau fa lo tala tu le no tor sanga mai tu sa pe no fa mo pe no la wa tu le no e va tu va ta se me tu la fo no le benefit te mo malfasalanga te mo na le paula le mele e pe no fa te le tor sanga mai e te o mai lo sa mo ia mo dia lo mo ile ile tulanga le ole il vai ngo me par ia ta tol Palemene o ta tu la fo o tu la fo no ale ta o tol tem pau na me fai ta to fa yunga o le tu la fo no le ma su ta si tu malo le temin i o na le fai a te o ise suinga mon se o te fa to ma tu fa tu me fai voi la mtanga lo nga fai me ko sui kwa o ele skala ga
o pole ne tulanga ele tulanga leo le IT sa no ia suyo ia te ngala ta pa pe ele suyo fala time somta le tawa ia mana tuna mai te mini o la ele committee ya le amtanga luenga o male fa mo fa le mai leo immigration statistics male palota o fa mo la ye pe ma faina fa se IT fo ile tasi a mata mai ia wa te mini immigration e alu tau pepe afia alu fa o le kako national ID nga o le se longa sfulu valu kausanga e o kako kula fonga palok o le lufu kasi le la kom salo le si se kemia luma a mai le la ko fo ko ia la kasi lo la IT ka kia lo pe akusa u mare fa ngai fa maunga lima se fulu ma polling ia salo la fa ngale national ID o ko making nga fa ngale le officer palota o tulanga nai lo fionga tonota ia ila u vai e taua si le puipuinga ia la vai po le system ile la lolangi ele le ya system ai ia ka kulu ko ala ia tau fai le me se ia o mela na tau te puipui ila pulanga me ava ilo kulu ko ia ave fa puipui ia tong ponga ia kwa fai le me pe mau ia tunga lunga ia na lo fionga sana moli se o le tula fono total no ai tula fono taua mai mau lunga total noanga po lenga tunga lunga a ole tal sanga in malu le fai pule e o ngaluenga tau fai fatasi fa proptonga ma komiti uma a fioanga fo fa vai malu ho tai o e kalesia a kale fatfadrang fia i Samoa i lato so soani e faita ai fa pito ala va mtanga ya oile le pule le mauti fono inele fono le tato fono a Samoa e faito e tawe tu la fono ele sawe fa ngalo ya tamle stala yo longa wingala ala se mato taimi war tele mato mafofo tele mato pole ale tele vai mo lunga le pule na tele fo mo fa mo alu ele stal lo fionga fo talai fa tele mo la no Sili,